Neće. Kakav sam? Kakav ću biti, mislim? A nikako sam. Problemi, nesigurnosti su kak kvasac. Bubre, samo bubre. Znate onaj osjećaj da vas ništa ne ide, da ništa ne vridite, da sve što počnete da nećete završiti jer ne valjate, jer ne možete, jer nemate. Evo, faks. Najbolje bi bilo da odustane. Koliko gradiva... Ne znam, nisam prošla jedan ispit, izgubio sam volju za sve ostale. Jer ne mogu ja to, kako ću ja to? Nisam nikad bio neki, sad nešto da ja nešto ekstra učinim. A mislim, ma koga, dobiše, mislim koga laže, ni upisni listić nisam znao ispuniti, 3 puta sam ga ispunjavao. Profesori ne vole, ne znam šta im treba napraviti, dođi, čak ih i pozdravim. Pa ja pitam pitanje, me gledam, what? Hello. Da, što više, naravno. Apsolutno. Dalje? Pa ni doma me niko ne cijeni. Otac mi je govorio, nikad ništa od tebe. A znate što mi sad kaže? Sam rekao da ću biti u pravu, ja sam rekao. Bio je u pravu. Znate li šta je? Ona krpa za čisti pod, pa ko ta krpa se osjeća? Da me svi gaze, da me svi... Jadan. Nikakav. Da. Prošlo je 20 minuti, znači dodatnih 200 kuna. Pa... Vi očigledno patite od ferkominističkog sindroma, skraćeno FERX. FERX. Dobro. A jeste li posjetili društvo liječenih deprimiranih osoba? Bija sam i na tome. Nije bilo nikakve koristi, nikakve. Čak smo bili i na izletu. A ništa nije pomoglo, ništa. U stvari bilo je još gore. Vrtonebulozno, kvazideminantno, fertibulirentalno. A to za ženske, mislim, posebna priča. Vidim žensko, vrhunska ženska, baš mi se sviđa, gleda me, još me gleda. I idem s njom, da ću plesat, dođem ispred nje, moje neke pokrete. Ona me gleda i kaže, rađe ću sama plesat. Eto, kako pleše. Ne znam ni... Svi moji prijatelji igraju na balunu, onamo na balunu 4, amo na balunu 8, igra Hajduk, ja, antitalent. 3 live ima. Nemojte se još im ubiti. Niko mi ne daje nadu, niko. Jednostavno, beznadna situacija, beznadna, ne znam, ne mogu. Svakako, da. Klijenti, turisti, eurići, vidimo se za vikend kad je taksa 30% skuplja. Doviđenja. Još
puno toga još. Ne možeš. Ne vridiš, ne vridiš. Nemaš pojma, krpo. Kvasac, 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 kvasac. Lapane, pokaži kako hića. Ne možeš. Ne znaš. Pojma, krpo. Ne vridiš, ne vridiš. Kvasac, kvasac. A če činiš? Idem se baci! Ovo se baci malo dole, ciple ćeš mi priplašiti. Cijeli život moj ne valja. Od djetinjstva koje je bilo očajno, teško. Teško? Nas je bilo 14. Mama i papa su me zvali 7. Niko me ne voli. Nema ni curu. Ne znam šta je topli obrok. Znam moja draga čaj je topli obrok. A ga ona sama pojide. Zato ima 100 kili. Ali cijeli sam nesritan, prazan. Ništa mi ne prestaje njegova dubina. Njegova dubina. A če ako danas nima probleme? Lipo, mogli su se svi poreda ovdje i iskoči u more vas 1000. Onda mi potirate cijelu ribu do braća. Znači gdje mi takvi svi? Nemam snage više, nemam volje, nemam motiva. Nima. Samo sam te čuo večeras niman. A če jemaš? Imaš 2 ruke, imaš 2 noge. A če biti više? Zdrav si momak, še sam si, nisi vakinaki. I na lipo reka Toma u novoj pismi, a če smo na ovom svitu? A lipo ga iskoristi najbolje šta možeš. Slušaj ovako su meni pripovidali. Imaš samo jedan način za riši problem, a to je da se suočiš sa njime. Beno luda, ovi vitarća puže i gori zvizde, sve to za tebe, mene, ma za Maruća vonja za sve ljude. Toliko lipi stvari moš čini mandrilo jedno. Nemoj da ti nedostaci budu prepreka za sriću, budi sritan i svi oko tebe će biti sretni. Grintalo jedno. Poj sad čap uzme peca, daj. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. Do no wrong, and when I hold you in my arms, my love won't do you no harm, and I feel nice, that sugar and spice.
I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, that I got you. Hey! Šta činiš? Ciple mi plašiš.